Hei whakatepe noa ke, e rua te kaumātahi marama, ngā tauira Māori te kaumāwhā, e ako ana I ngā mahi a te taripapa ata whai. No ngā rātata nei I whakawhiwhia e rātau ki wā rātau tohu. He whakanui I te kaitiakitanga o te wao tapu nui a tāne, te reo tuku iho me ngā tauira I tohua, mai o ngā rohe kāinga o te waiariki, nā rātau nei I whakamātau te kaupapa tiaki tai ao ki tōna tutukitanga. Fantastic partnership. It's working with iwi. It's the pilot of a program. We've got 14 young cadets graduating, and any program that can get iwi and everybody interested in conservation and the importance of conservation to our country has got to be good. The work that has been undertaken during the term since 2009 has been quite extensive, and I think that in itself has been a learning program not only for the participants but also for the department and those other organisations involved. He tuatahi kia tauira hia I raro I te maru a korana o te taripapa atawhai, te puni kōkiri me ngā whenua rāhui. He tini mahatuke ngā momo mahi I whakatauria e hāngai ana ki te kaitiakitanga. It's just life-changing. It's opened my eyes up. I see the world in a whole different way, and it's just been a really great journey, but it's only the beginning for me. I tēnei wā, kua whaimahi te tekau mā toru o ngā tauira nei ki te taripapa atawhai. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.